Ngā mai tua I o. Ia le tua, ia, hatana whātu le swafo man malo I whakirisu. Tātua li whaola, le I fiafi. Aptai fo de sunga hasep. Ia. Le avanoa, mai sifo ia visenga o whawhiangainga, me mautu whaltua pe o nā lala mai. Ia, le ia avanoa tātou mafuta ai. Ia. Amarulu atu o le isauresi afo le apusto. Ia. Ia le si vaenga ia le me ngata I mai la o ai. Ia. O faisi ve vesi o le auli nei. Ia e whaftai tele lava. Luina pela vanoa mai le atua folfola in an island up. Ia o tau sta ia sepi. The house of God is a house of order. Okay? The church of the living God. E ka le sia ma le lotu le te lotu ai. Ai mama lama le meanu fin ngalo Yesu e ave e lotu na. Ma tau tia. Tu fatasi ma lau fifi au. Hei wha leiro wa inga. Ma whai wha leiro wala. Okay. Mata mua le whai mua Timoteo tolu Sulima. 1 Timothy 3:15. Yeah, that fit down. A whai o te tua I atu. Ia e iloa ai la ua mio te tau le whale o le atua. O le ekalesia le atua soifua. O le poutu fo I lea. Ma le lango o le upomoni. Yeah. Awa I le whai upu na whamon. Whai tui whanunga screen. Whai tau tuwha pālai. Tūlot pālai. Ole, nau sintan le te atu a. Lai Efeso Timoteo, a le tusi atu Paulo. Ia Timoteo, o leo te saune watu. Ai, lero veto wapanai. If I am delayed, mai au try atu. I write that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God. Mai tau mai upu na whamulmoli. How you ought to conduct yourself in the house of God. The church, which is the church of the living God, the pillar and the crown of the truth. Yeah. I don't know like titi mai. Am tangal mo Timoteo ta potolu na natal noi Paulo ya Timoteo I elders ito ina. Tan loi le ti akon. O tan lolo le mele le fallo le tua. Ya. Na no fa lama le titi atu mele fa mole la nga te mo mai le history le si vaenga o le mele tau nga e feitau tuspa ia feitau tusia ngaruenga ia feitau tusia Paulo ia mai ane tau study le titi le history. You don't have to get a degree to know all this. You can read, you understand it. Le upon, I don't know le tala Paulo mai. O la wa mio le fai fallo le atua. The house of God. No other place is qualified to be called the house of God except the temple in Jerusalem. You understand that? And the tabernacle right from the start. No other place was qualified to call the house of God, to be called the house of God. Or the fale o le atua. A leo whai atu nei Paulo, ia Timoteo. Timoteo, o le lotu le te lotu ai, leo tau nei o le fale o le atua. The first time the church of the living God, the church in Ephesus, is now called the house of God. Yeah, if it immediately connects the church to the Old Testament. Because some people, they think that the New Testament, that God has changed his mind. Before ninga mai, was sweet ma fau le tua, il fenging fau le ai, tusalea na suia fa uponga, ai tusalelea, le tau singa o le fale lea.
le fale leo le atua le I Otahuhu Otahuhu foi ia mal tausinga o le malmalu le na Yerusalema ia o le mea lana o fai atu foi na le ete mai taua mai na fai tala le apaulo te loi ngai o le nganga pa ientu sia ia upunai la ia te tunungo scholars I la tu study o na le ai ma se tala paulo ta ua il tau sanga le tale pel malu Yerusalema na oti paulo alu paulo o tau sanga na so ai avatu ai le atua Yerusalema ia Roma sasa I lalo malu sasa I lalo ma Yerusalema le o me laso nei le to faua le ala ta te ia le piliota le ta o le piliota no ese we're in right at the edge of the Gentile time o titia ko fo I le atua I lona lonu au to te la choose for mai le ile ia Yesu taimi nei ia o le sa tano atu le sunga kele ia tatu talo le mo malu le atua te talo mo fa unga I lunga tai for ile upo le atua ia matalo mo Israel ele se talo fo nei se e to tuli ma po fea me ia na ta le iva pe te New Zealand Australia Africa po fe me te ia tatu tu lumo le atua o lo te mama lama ese iva atunu tu pe fitania nga pa im faftau o le tatu tu fatasi lumo le atua il tatu tapenanga le o sitanga ya le la wata o le lotu o le fale o le atua ya ayen fa fita o le wai e fa yama disorder amen fiwa tau teu fiwa tau fa vasenga ya matu malanga fu yama va ai e kalesia fatasiva Apostle William ma va ai e kalesia ya mo e kalesia disorder e che va no se se va le quai con a re fa mo bone me fi au ai le to mai au rot ya no nga ya o ko fa pe ya ngor va ya sole de si ai ya fa pena ka wo mi so solo au rot yeah, so for like when you put your house in order, okay, it ain't got the local record. I don't know framework le fiafin lei ai alo kalmo kuspaia matamata tuspaia e amata me ale fale le tua ia te oi ia fata lo fata il fale le tua neu taftafa wana la titilo ne fatsa ale faie feolo atele il fale le tua neu taftafa ya amata mai alo sunga o mal malo le tua ku san le ka singa taftafa ya when you put your house in order, according to the word of God, the Holy Spirit immediately comes, take control, and takes you to higher ground. O fa lo me talanga, ya le ko fe. Ai fa ta tienga le ya me, o le lotu, o lo ainga, o lo fa ponga, o oe. Fa ta tienga ora. E ke vai sau ale nga pa ia kai me. E te le ka ku le ia, o proving al mengi. Matango fia nge yo faltang ya te no sa to tan no to ya to tan no ve se to tan no to ya to ya te lo la pe se me to dis ora mai ya to de wa la ya amen ya ai fa tan tan ta fa ra se kia ke pon fo ke pon e de lo fe se ya uskai ka ho ela nga in ora me e ke vai le me ave I oe lo wainga lo fanau o le lotu te vava ai de fina wa I tangata le lotu ya o lo sfuto tau sanga o fai fe au fafu le sa o fai fe au mel pole no sa le lua fe ya alela wo to ya lu nela yo de wo to ya lu I Samoa le la te mama lamba le I am yonga tangata fafu malotu I fafu
So don't tell me, don't try to hide yourself from me. Yeah. Mea nge o ke te kongo au ia. Ma hai o whautanga. Ele me pa i te aporo ia ki oe. Lea la whai kōkor whai upu ngai, ke reo wha, mua mōre iane whai upu. Mtau 1 John chapter 5 verse 18 to 19, 21, 18. Whamulmole, mua iane. Lai makamaka nei melia. O aela nga disorder lea, wai whakanga inga whiri e sao mai kong. O le wha o le tanga ia umanga design e lea tua, e le ma whainga pa i te apolo yaki oe. Can I hear an amen? Amen. Yeah, okay. Nga whaitau mai whamulmole. Ua tatou iloa, e le anga sala se tasi oe ua whanau mai le atua. Okay, e le anga sala se tangata whanau mai le atua. Okay, so. A o le ua whanau mai le atua, e tausi o ia e ia. E le tango fo i leo lo o le anga ia te ia. Okay, and he, and he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Okay? Ke le yo me play me ka ko ki apolo. A le la umo famtala ko le fa fitauri le yai. E le ma fainga pa i ti apolo ya joy. Ma na nga mo e fa tangaina. Okay? Yeah. Praise God. Yeah, so let's fight. Wa tatou iloa e mai le atua lava i tatou. A o le lalolangi uma, o lo no foto i lalo i lo leanga. We know that we are all of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. Yeah. E oro o kako wola se si manga wo ftu ele tu. Yeah. Oro kako si mia if you were for order mea I can go disorder. Le va ngai te wo ko il poku e ko ka miro mai le si ku o ma ve uma. Yeah. E foi ngai fali. O la fo de maria le fai ma teu ma polis e ke va vai ya o to stadia me the law of entropy was from order to disorder e ke va always have things go that way be alu ke fiwe fa senga we have to maintain things, we have to polish things of kind of a wonderful choir le ko anga fo la polis. If I go foi what is orak if you fa kon o foi ka ko praise and worship ka ko ta to me pe se me e mi lo a ko me ke le to si da ku pe do nga fa mo nga nga te ki kilo me le ta o DECAY and corruption o le me le sa ma sangi ka ko kuringa o te bon e skemo o va en o fuanga nge ka te nga renga lua fa petolu lufu fitu ai matamata le meia kasi le va engol melo DECAY and corruption ole okay well yeah okay you will not leave my soul in hate, nor will you allow your holy one to see corruption. If I love for Samoa a wa te le tua o le tunga mau e te le tua tu fo i lo tangata pa ia o ia le pala. Pauana le yo o ye le pala. Tino Yesu. Mantangata e sausi tianga e ka uok lo e pala e masang ni le runga e sui ala tino Yesu tolu ya po ya Yesu il tunga mau e ke wa ma fo this is real o tino Yesu o tino ita to tino sanga langonga tinga tino ang sala sa fi inu ai le timing to tikia or pala DECAY was or corruption was almost strike and God stopped it raise his son that's our hope for the rapture ai kitilo na imea uma waitala le tua ya tamu no wang sala tamu e ko foi de fef okay ngai ke mo mo ku se Roma lima te vai o atamu wa saule oti lungo ka ko oti uma me vai vai ko folding oti me e ke fiwa ke e folding oti ya me uma
mai toi fo I le fuef nga uma kwa tala le tua nga anu ko fai nei so stani la ngau ranga pe sa le I manatu mafa te le to te e kanu men ko viki we need to understand this principle it is a gemongi o mea o le soifuanga o ftu o le atua le foi la le alwa le sa wel me le ta ka ivas fu ka sanga bad fu ka sanga ai bad ivas lau if bad salau wa ai mai le tua le anga salo ka ngai ke mo kenes okay wa mai o longa loto mea uma ti ke fa sa wa mai longa uru longa e tau kam mai vai mea uma si o manga uma corrupt uma mea ti ke something is eating everything out wa ai mai le anga salo tangata a lot of us do not really understand what sin has done to us. The wickedness of Adam. If I don't corrupt them, if you don't protect yourself, this thing will come. Oh, my lady, can I say, I don't know if I put all, but if you let to a yak for my fina, waganga male, tangata, tipi by idea towards Selau, in the Barcelau, Selau was full or tangata, okay, I'm a Lameka. Selau was full, if you will look around, why sawa and Mary? Why sawa and Mary? If I will mark voice of the Singua, who take your eye on my famous to a tosi over Selau sang. Coming or jelly or fixed food, almost food, limos food, fast food. That's that concerns you. Mary Conga a Famao Hidden. We people who study science. Scientists have discovered this too. Something is is eating away life. Life is winding down. Or you understand that? Life is winding down. Or the mea ele ma se tala kuspaia. A mea nga o tangata ang sala sa wel mere uma. Nei ka ko uma. Okay? Eu for COVID, but COVID, so you understanding, but you can never COVID. We don't laugh at this. Well, let's face it, in Jesus' name, COVID, I command you in Jesus' name. We've been screaming that the COVID is still here 5 months. This is something else. Nang mako ifan mako ang pongi lusu kasias. Le aso ang uman mako ang pongi lusu kasi ay. Kausa ole aso mo muang o zero case in Victoria. Wale ay si mai. Na ko ke la ka fiot. O thousands. Ya ke no ko ele I mako I o mai tele ye le me. Ya. Kasi nga ba ngole o DECAY? Fama, mo mang fat kala Yesu, o mai fama, do ka consistent nga. Taua, mafuie, ngalu, lolo, me uma fapenga, o le ami o le anga tangat. O le au kei, ma le au same-sex marriage, everything is corrupt. Amen. Le ala fe mai, you need to keep your house in order. In this kind of climate. Ele, vama ai ya ke oi. Esa wan mele esa wai lunga ya ke oi. Whether you like it or not, it will come on you. I give kid of fongale. The whole law is all about putting the house in order. Right? The whole law. The word and the Holy Spirit, their purpose is to keep our house in order. Fakokong dato keep in order. Yeah. On the introduction na me momua oi. Okay? Yourself. First and foremost, you must be born again. Mga ke alo by the melody came on corruption. There's no way out of sin. No way out except Jesus. Yeah. Uti doinga sa
talo mai fo I conference de ma ngai kelele e fia mamalama le mo meo le fautanga a stali ku si Roma mai le ka mua I le van o le fautanga wa sau mai le sala a kum o le maunga e maka tia me lai ai e lunga e te mon da pe van e de ko ye se fautanga fo ngale kapsia Wai ngai ke vai me ke o matua o le ra fiku lua ngai le meu ke fai aku o whaarotanga ia sa ngana I tangata yaso ia wo whaaroi ma kua foi o Australia le lua afe o kele ia fai me whaaroi ai au vava ai aku I tangata kua le whaaroi ma me fai e fai ma me ngongofo ai kua le whaaroi o lako whangau ma kua le whaaroi amen praise God. So why you must live an orderly life. Olo mabalu le lau kan ngoa mai kan ngoi. O yo le malu le tua. Okay? Live an orderly life ko tele Cristiano disorder yo la kola. O le orderly life e moe e ala foi lunga ke ulo moe. As simple as that. Au manga ai fufuripu. Aya. Don't try to spiritualize these things. Amen. Let's see there. Look after yourself, your body, your mind, and your spirit. O le fio le tua ya vai kau mai fa mole o le Roma e valu. Al fa upoi va sutas. Ya, la e fa fonga ye. Le nganga pa ia le fio tonu ya toi. O to te leila le tino, ai la le nganga. Pe a whai no fole nganga o le atua to tonu ya te o tou. Ai se tasi wale ya te ia le nganga o keriso, e le whai le mona. Ai a whai we te tonu. Kadaf kasi ama mona. A le no fole nganga pa ia I tonu ya te oi, e le ois ke tiago. Okay? The Holy Spirit is the guarantee. Kuso le mak nga e loai bai whanai. Amen? Ya so. Ai a whai we te tonu ya te o tou keriso. Ua o tia I le tino ona o le angasala, a ua ola le anganga ona o le ame o tonu. Okay. Le ua fio I Yesu I tonu o kako. Mo ia e o tino ne o tino angasala. Amen. Mo o kako angasala uma whamahalo. Ai ia le si kamai mea ngā pe si kamai povi le ngofo ko kako. Sao? Aya. Ele mea ngai fai makavia lewa fa loinga wa uma fa mangalo wa sala so loya lo tonai fa mai paulo ele ta upo e fitu va yaku ele si mele so mai kongo ia e fai o te ke ele nganga pa ia kamale tis ora ya mea e au ka e de lava e te ke ele atua ona se me ka fa le yaku e te ke mai la fa mai lo ya paulo fa upo lo fa ale Roma fitu fa mai o wea o tangata malaya oi la ve mai ta se ku fa mai lunga le Romans 7 verse 24 ki kira fa upura ma oh rich man that I am who will deliver me from this body of death kako uma fa lo lo ka ni se smera dala wa dalo kia el kuspaia it works. Okay? You can experience it. Idingi mea kau pepe nungane e ke yo mai ele mea le koko nga ko pe ki te mai amen le foi ke la nga ko nga foi video vai la lo mai vai fia pouco sawa pe ki ke mai e nga ke ro nga o ke fia pa ia mai na ke lo ko so ele mea ngai tu tonu ya toi o la me fai de mea ka inga le nga pa o vai nga umanga le DECAY and corruption e ke vai ke ala mai e pola fo no fia I love it preservation o la no fia mai e o mai kai au ko e so ia ko ka fe ulo fo me ko ka fa relate yeah praise God vai fa le no tino
Okay? So iska nga ka. Kua spiritual la, makua, pai whalero ti. Look after your temple. Amen. Kasi rei mea, sorry. Let's go speaking tongues solo mai kau malepe berfait ko olong banbar. Vai au ka ke ko e me was au sawa me or mako fatsai ol me le o foi fel. Wo ko fa sa ka ka sa ko e worship leader AMC pe worship leader. Ese o le ngifo. Wo fa lo lo mai. It's an insult to God. Wo fa lo lo mai. O la ke fa pia ko e po la lo fa se furu na ke na kiki vai e ko urua me nga o ti ke sa e sa wan makua okay okay e sa wan makua 18 you cannot stop ka ke makua uma wa nga po la lo fia la kiki e sa wan makua o la fa no pa ia e sa wan makua DK will come now listen to this we cannot stop it but we can slow it down. By the Holy Spirit and the Word. And fight like it against it. Fight it against it away. Well, look at our Layan one man now. Layan one man. Umakagoka kumoy. Layan. Layan one man. Esa. You agree? Okay, no, I can't go with cocaine of fact. Nanga linga mo like kiki. I can't left guy away makua. Esa. Na ela maso au vai ai que ela kwa kur vai esse meu sol vai esse coquinho na ko ke malama le ya fai fa lelo malmat principal ngai kuspaia rest eat well exercise kai kong kuspaia mo Timoteo ta po fa po valu kusinalo exercise I can feel spiritual by alo exercise. Or the king on gay, or the king on gay, or the king on corrupt. I never found a yoya. Okay, I lang ko kirai, while my for this, like a kiki, like a moshi, my galo, people are there. While they say, more is sorry, oh my gang, solo mo say, Molo, 5 people. Amen. I did work on some with a foot. I never fact why yung nga law ngangulo so may sabat okay fayaw kala sa sabat ilang wak so may sabat fia never tell lo ora okay all is sabat they get us kay mi okay sa we pot ay tough ka sabat if you wala ti kay kuli belaw sabat Ola o polu le mau ala utike. Okay. Exercise. Yeah. Lesi ngai mea lo ke fa kwai mo wanu fo stali le fengai kwai. Pola se kala le atua le mea le exercise. Dan fengai kwai. Ka ko praise and worship le fai. E kilo mea uma fa kongo le atua si orima. Uma fa kongo le to tuli fa o Siva, e kilo one banga, I fire so Amen. O fire cool. You already go, yeah. Fair would eat for myself from Manco. I have a miss somebody a comic. For my say, for me, okay, get a corim. Over. Colleague. Why? Or can you melga? See Orima. Left your hand. See Orima. I fire the young Falua Ilias. I can be every there too. It makes sense. I'm there too. I live for yes, is I want ticket. Okay. Is I want Makua. Find name Mango, I can kick. Praise God. I walk okay, go away, man. Put your house in order. Study. Eat the word of God. Ya mababay long me ay ka ko esser fa ria ngango ka worship center ay o lo me ay kia ile nganga pa mo my faith for life safety o my faith for life safety
Sa kele akala for le for life o mai fede for life ma wori ke DECAY ya koe o oenga ya e alualua failo to lua watch your marriage, okay? Kasi na me okti ai wa ke le felo wa ifonga le so to lua le so to lua sa fai sa talo mo ene I want to fefe wa I pe ke le fai ko lua na okti ro fai fai ko lua. That's part of corruption. DECAY Lesinga me vaveng makua des kaka le Yesu ko lua. Ke vai ni principle le tua. Vanga se tangata wa Yesu vala winga fa piko ai ke ola nga oi o nga Yesu me nga o le tua e fa nga o ka ko uma su ko lua nga kas ko lua e ke DECAY ai pa si dia ku kas okay marriage fa mo mole uma fa ka tie le tua Yesu o tamaloa o fin tabaiti mo bon konitum ta sutas fa potor ka ku ai lunga la le faitaua. Put your marriage in order. Ke vai ele disorder ya mengi o mai o elders mo ke a ko mai kai me le lo ai kwa opti a ko la ko fa bebo ya o sai fo yo ko tina o nga isi kama lo kwa ia leo kapole so le fini esa le lo kansawa makwale nga isi kama lo ele fa pe ki sa ka fa in order fale le tua ale luo fai poi ponga wa okti aho o aku fe so ka vale ka wo misa kwa ole fale o la kala ka merka vale mai e fa yang solo makale la o fa sa Why? Okay, for ya, okay, sorry. Put your marriage in order. Yeah, lau fangau, your children, your family. Put your family in order. Fa mai ya Paulo ya Timoteo, Yesu tangata le fainga random nga inga. Awong ifaka ka yelo. Ale go, tele sore ka elders, deacons. Eu foi fiau. E kuru nga I, what is order la ko fanga. Ya le pisa de sibaha. Put your house in order. Kamaiti ya to to matua. O que ele lope fa faire, se o disse de foi que o ele lope fa faire on drugs lo wakari. Pai. E se o foi desse foi que ele lope fa faire o esse lo fa. O va there's something wrong in the house. Kapole so do ko kamiti. Pai fa le kamiti fa. Your true person is at home. O ke sa ko e pa ia mai lu mai I don't find corrupt. Put your house in order. From the house, your family. Your family. Ole lewa o oe o lau fai beiponga o lau whanau ia lewa mai lo ainga tamaloa o e te kai ainga. Okay, you are the leader of the house. Langa leu ka ko pongo le culture le wa rice mai finge kai mea. It's not right. O sai fo yo ko tinga ke no inga le ya fai sa ko ngang. Skamalo le nga e fai poi e pe ko fo nga le nga. Ele ya onga. Ala wa se ku yai. E polar ke lo degree se as kamalo e le sang degree fa longo ye pa e manga o fa manguia le tua listen put your house in order. Amen. Ya makako kumalo se wa nga nga le ka ko nyusira o le ba fa ngo faida o ri na ko wan ele fo yo la ko ka wa o la wa ka ke o va ko de setting fa fera go fo nga kengi go fa ga ngi e mo ye le asi o la o popo marco vai cara na ya no fa sa wa ko ya o so va vai I love you fese ya ngamu ai vai mai ya mangingo I love you ya ga vele ngo file bu fot fike
Ai o ka fa sia fing. Okay, tamaloa principle lange le tua. You walk at the front for 3 purposes. 3 mai ka mo 3 P's. Finge ya ko ala mai ko ingat ka ya fa mga ko 3 P's. First, for protection. Ek pui. Ele mo finge I Roma mo kui ko. Le ala ngai mo Roma for protection. Pui lo wai. Number 2, for provision. Okay? Put food on the table. For provision. Ele ma ngai an me leo le alo finge luenga ai mo malo. It's not right. Okay? Ya okay luenga o ngai aso langa o pe wo fight ke rio finge. Ya ngo fo e salu fale alu ke fio ko fa seng manga mea. Ya ke lua lo le ya fa seng. Ya lo na tolu for progress. Ya ngai Roma oko. Put your house in order, and then the Holy Spirit will come. Afa pea ke luale lo hasisi mea fakakia nei loainga ke vai saua le nga pa ia kai tai o ko pa ko e o foi no fangau e le tau tu le ia le onga la ngai fa longo ka mai ki lo leo kongol fale e te fa alo I lo to lua e o foi I te malo pa mo te malo ke roinga o ku wa ia tinga de mele le lave vole fai il tutte te malo. I'm a pastor at home. I'm the father of the house. I'm the father of the family. I have children. O mea nga e ka ko. Ili o le sa uma sa o ku lunga le MC ma le worship leader. I'm a kwa disorder lo fa o lo ai. Pas ko fa. Progress ya nga I Roma ave ka mai ki da o le benge no ko fai vai o raku o le o fai a mo lusu to sang au me aren kom fai o fiwe ku reka ke lo fa no longo mai au tangata nga ngo ku ngi si no ma fo nga o ku yo ma fo fiwe ku le la la no fa nga ngo ku o ngai ko disi to das ko lua avele ai le 50 ele le ala stane to ongai I Samoa o ko make fit in the system of study 2 years I will invest ya resebri on me no fa ko monsieur ko kele le me monsieur ko kele fa no ko me do kala ne o kelo inga offente ko ke te lo ko ka ko me bisamo they work in the factory. Okay? Umar ko sul ka sanga ko I le le me la fa ga ko o factory. Le yai me se come it's a disorder life. It's the most unrighteous thing. O ko yo kinga o foi yo kinga ye kai me ngai la o ku mai ngai la nga ku pulanga le fa longo mai ka. Wa sa fa ya ka fa pe yo fa o pok o bawa fa nonsense. Wa ko ala ngo ku le inga ku ko ben ngai o falta e manguia uma ya ta ele fai ele ku falta e o ya isi ele o ya isi e ba la mo ye ko inga a inga fonga wo e kame ki de miske fa me o bal au ka ka ngi usi so o ko wala fa nga ka ko wo wo ngi de miske le wo ngi kame ki wo fa inga fai le fo wo ko fai pisi isi ku mai kame em fa nga fai o fa no bai in order nge do fan e sau ale nga pa ia kai me amen o kene ka wa fai fo e la unga pe ka fuki u lo fa nga o la they knew they should be doing that they know it amen o kene ka fai fo e ma kwa pa ia ku nei na fo ki ka fai fo ia pe fo ia o e ka fai e ke fa pe ba ise si o po ia fa fa e ke pa ia ku ia ke amen ave come ki down you cannot live without knowledge fa ma lama le me ngai lo ke o inga le fa ngo o inga pe fa ngo ka ngo aku abelodi ale seri o la nga ko la kwa fa master se lo la wa fa ya ngo la wa lecture university
Yeah, people like that. O isi kenga na roia. Me fapenga. Sa ngofai dem fai. The word of God is powerful. Ai whakakienga lei mea, ke vai e si ia e le tua mea. Ia ngā I Roma lo ai. Put your house in order. O ngei kako ke kano I mole mea, whamangaku mai ke au sepi whamon Ole, we're going to pray for you. Ko lau kālengi, lau mea ngai whai. Whai le tua ia mose. Wo kua o nganga I lunga o te malolo pe saledi. E ngā ke te saininga me o whawhita whai. Kau kian mea ngā. Me o le ka o le creativity. E ke loinga I foi, le tua. Po lako ke leo kakau le. Pe ko fiku whai aonga, pe ko fia whai au. E ke vai, e se atangata I le mea ngā creativity. E ke whai le tua. E o whai lau whahau. E o makaka wo o mari universite o iska ka foi nga un poco le ia se me o ia le foi le incupe le se fale la ai ke fai le tua mai le nganga le ngan ku o no ia pesare it gives you an edge over others the best fai le ku okay fa nga ku mai we're going to pray for that it's part of put your house in order when ngofo mai we discourage we feel you have tried all kind of things don't compete with anyone. Awa ke loko vale foi il mea fai le skak. E ke alu le tu e fa singo ke on me fa. Ma ga yen mea okay. Ole ya. Deu ka ke ko wai le lau ko mangi lok okay. Le si ora nga lo ko savan vali mem ka mai ki ma me se to luari. Lok you must come to church. I don't need to go to church. You must go to church. The church is the house of God. You must be part of the body of Christ. Roma is full of law. Wow. Praise God. Wa o kau ora mai o mepe. Ya. Wa ngai an vere Si nga so fa ke ro ke ri va ku ka khoris Roma sulua ko pe fa. Ama ka me fa Wa lo ko sa van vani mangai mal fine me tamait Ai ke va fa mai wo fa ese ka ko me alofa. Ko fo ka me alofa o le si o le lima o le si o le vai ya o le si o le taringa Ya. For we have many members in one body, but all the members do not have the same function. So, South Samoa. Awa fa pe yo tu tino tele tino tasi. Ai le tasi se fai vai tu tino uma. So we, being many, so one body in Christ, individually members of one another. E fa pe ita to le to tele wa tino tasi ya keriso, ba u fa fenga ya I tu tino. Having then gifts differing, according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Lo ese fo ia tātou me tu fa ina mai le alo fatu noa, wa fo ina mai ia te tātou o le perfeta ia whatatau ina male tofi o le fatu atua. Yeah, okay. Na o lesi mea ngo utiska mai ngamba I le Roma na mai ka mai na faman mole. Ole mo saure ka le si fafa. Ole ngangana le tau tala o mai la langi. Wa le pule Roma la langi. Le tau tala kuriki uma ka. Okay? Mantua foi le fatangata foi de sakarangoa ia vini amu ma umaku ia Papulia ia o sofa ia Persia ia aku ia kuriki o sofa ia Persia ia aku Roma o sofa ia kuriki I keep a Roman culture Greek. So everyone was speaking Greek. The culture, the dominating culture is Greek. O ingale sa waile kad kongunga le humanism. Le ka le humanism fano logo by the media. That's why I always say the Samoan culture is the most humanistic culture.
O whāro longa mai. You go and study. Kusa le winga o le mea there. Humanism, what he says, there is no God, man is the center of everything. O whāro, filosofia ngā au kuriki, I go ngisi o koko staringa mea na, e whāro ingoa Heraclitus, that man is the measure of everything. Lai au you miske, le fo ye kan kungunga, la fa pe fo e ka haka, poto tangata, ngā oia, le ia msisi o kafkaf, le ala sa fo kongo fa Samoa, ai kilkilo fo fa Samoa, ai ke va I finga unga mankai, ele fia ko ilalo lesi makai, le fa pu inga kongo me ngali humanism, pule tama lo matua. O fa no mai, pule a oi lau me fai. That's the culture. Ele fongi I lo langin mela. Ele se mea fo I Samoa, it's humanistic. Pule kangaka. Le se kua pule kangaka ia. Le lavena. Esa, fai lau pule. Le mea ne kupu ere bevesi. O fea me iai e ngaka I lau pule. Fea me ngaka I pule sepi mai ia keilu. Ia whape ngā, fea me, aunge e o mai I lau pule. Kusia kura Paulo I Roma. Whawhika uri le kupu le kare si nomu. Kua whaalongo I leo tangata I kua inga awa onga lea. Awange whaasili se manatu. Awange ia mio pe laulangi. Tango whaamua les tangata. Tango whaamangalo les tangata. Whaiaku les tangata ke siri e kia. Wa whaanorongo mai. Whaamangalo les tangata. Humanism, no. There's a word the survival of the fittest. Malosi, soli umailalo is kakavai. There are all okay, look. Malosi. Oh, don't worry about other people. Soli that. La life of Pengalfa Samoa. The culture is like that. Esa. Rovai kekenga need for Samoa. It's the most disorderly culture in the world. It's a Gentile culture. Never ngane whikawa iai. Ngā fo ia koke. Koke aku kou misa I Samoa. I whangua maswafa. Sawa. Lale, aero ngai mo kelo whangua na ua waoa. Kaua misa, e lele mai ngai engo fofai. E ke whano lo ko e se whai e sisi kau. E ke o silwa alere kai au kelo kaufi. Ai vai whamisingonga. Ai ke loka akana hewe lak whamisingo. Uso mo ko whawhingi. You see? O le mea lao ke whai ai tangata ingi. Wai piotlo ainga i. Ku ia la me o lai na kaka. Tēnā whangua lai o lai. Ngā le rua ka amu ma whai e kolu la ka wai misai. Ngā iei e ka mai mea ar ko kene o kaka. Ai makua le olo la kaka I whafu. Whai o le a onga le whao la inga. Ai whewha I mangi makai ka I valu e pe ka I fiku. Lau ka sawa. Lea ia ma se kope. O whano no mai. Whasa moa le whai ka koi whafo ia. Whalangirangi a koe lesi, whalangirangi a koe lesi. Ia alu lesi mea lesi. Lea, wai o Samoa, I'm proud I'm a Samoan. I'm always proud I'm a Samoan. God made me a Samoan. We have a culture. Okay, whakawainga whai makai. Mea lewa kupu nge I Samoa, it's a struggle for power. It's a fight for power. Whai kekele awe o kou whangau e whai makai. Whai keke, kowa, e ka maiki ngā kua makai ulo, ka maiki ngā corrupt ako. Because ole pule e mai le atua. Ole atua ko fia le pule. Mea lewa whai, mea ka ngaka. O kekele mai, walanga le ko ke loko. Kasi ngā vaenga ke lea disorder e ko kenu kak Samoa nge. Fefe wa isolo makai nge e ingi kupe. Wa resi le mea whai. Lef ka ka whalolongo mai nge la wari da wa kero whala whalolongo mai lau launga da. Lau makukua nge. Wa uma kupe o whai mea ngou. Ave whai lako makai. Le kio lea onga kamaiki. Le inko kingi kamaiki. Le aise whale. A ke lona lau kupu. Lau ngofo mai nge. Wa mamai mai.
Awai le ka fiati ke sa wati ke. Okay? E sa wal mera, sa wal makua. Ala la ngofo mai. Kapa kun fanga, woki ol fanga. It's a disorderly life. Resi culture ya mangai ya wo la ngai yukat. Ai famelo lama sepi wala fo. Maya culture ngai ma sangai sa mo ke loe ol culture la ku ngai. Nga o ka mai ki o ma tu kai ni mas fut. Mga ku ro makua. Ka ngofia kwa lo mai ka mai ki. Fanga uia le fa ka 11 pe ia 12 ave fa fainga renga McDonald. This is how disorder these things. Me nga ko kelenga le o invest ka mai. Ai kilo mai ai ngo mai ko rua dia. O ngo for fa le fe me maku kolo fe mai. Ai vai ko kelo le mama. Okay? E ke ngo for le fale. Fa no mai kala. This is the most disorder thing. E ke ngo for le fale wale ko functional thing. Corrupt ako may nauro ka ran. Your whole system corrupt. Shut up your system. Nei, o fa ko se ori. Afa mai ana fa ma ko ngale ngale. Ile fale. Palo no mai wa no. I have lived 23 years. I've seen this. My life ma ko ngale ngale. You know what people hate? Discipline. Wa fale. E pura e pe fai. E fai ia ele va. Lo ngaluenga. E ke alu a ko e kuli ngalu. Por alo vai kalvalu e yo. Amen. A fai me loku. O lo fai yanga mai. Wa fa lo mai. Ai ke vai el kulinga ka ko kai mi ngaluenga. Pero ko nga suru se kulinga. O le loku vai. Ya, malo se e malie ai su mai there. Wa afar praise and worship wa la mai ko. How disordered. How ugly is that? Fai ka fa o ko fai. The house of God is out of order. Lau ko mai lok. Awal fai fo kala resi ainga. Le wa sa wa pipi ya ko au des. E mga umia resi ainga. Follow my strong families build a strong church. Okay? Okay, kad kongwan melnga. Befanga okay, I spend a lot of time in build ainga ka. Around kad kongu. E ma losia lot. O le mea le o le tele o wakupu le loku fai sa emo soro mea le loku o inga pe o le au o de salu mi miki o le ai wa fa lo longa vai. It's not right. It's not right. Ba o desi ma o yasi des fai au ke no o kai o roku i ro ma o yasi America is fai au le sorry. Wa sa la ku o e fela ka o i belpon mai wo ngofo mai ngi lalo fa la mai la unga ko me o le ka ulanga mai tilo fu ke lo so e o la uma ka pe fiki e le ka fe ngale e o la pe fiki o ma a fa o la pe fiki so ke riba ya vai o ma fa o lo ke fa lo Pauara mea loku sa fai, o le kakao susu o kakaka. Okay? Kakao do susu. Ka kikia I folalo le au loku la apipe. Lelo mau I kongo kuspa ia. Le mea fa kupo isus. Fa kele su, o le ale o kolo rio sepi kakao mai. Ai o akwa la suasua mai. Amen. Me lo fa ko pio ko ai. Pai pisigisi. Kasi de me o ise bori fa I Paulo ma cuidan priscilla fa la fari. Business is biblical. Apale amo fo la hoia o ka fa pisigisi. Wa nga ke mama amo se kongi ya era ki ai ma weska ko ringo se go amo se fa la o lava. Ai manga ora fai se me querer vai que le tua fia so swangi mera alo fa business
I've studied all this and I've looked at the people and la fana wa vai e nga iska miki sa wa o ha mengi ala na uma nga ia mala ko pisingis la ko mena wo fai se o mai e ka o fai mai ma ke fia fai se breakfast e fa fanga i ko ka ma ko lo ia fia nga au leu ska inga sa o ko ai breakfast nga wa na ko ba ngai ka mai wa la fai nga fai wa mo ko pe wa fai fe ai ku mai ngi o mai si ai nga fa pe mo fia ko fai me le se pi o ele ka fai vai a ko fa lo longo in order ngai me sa wale ko se si me lunga si le lo ku lunga o le me va no mai o le me nga ko ke struggle le ko ke ma inge o le ora o me le ora me le lo ku de ora me ko ainga me le to Yesu o fai fia ko inga kia kong vai in order o sau la lo le kalesi e manga ia ele me le tuani me ka ai solo ko au fa ora inga kan ko nga ma fa nga wiska ka de nga pa mai ma ko we don't have a system, we listen to the Holy Spirit ga vai le ko fuan ka nga malanga me fai fai mai le o le fe ka u o ngai me ya la fai ali se me o me ngai o ia me fa penga. The Spirit of God is a spirit of wisdom. It's a spirit of order. Amen. Disorder mea edese mea mai le tu. Amen. Ia Yesu. Le ko ki ka um. Yeah, praise God. Ko me ki malok malok. Yeah. Ke le po va lo longo me me kasi ngai me inga ka ngai fafu. E ma ko loku ni. Wa o pe o ka kikiro ku sanga ranga maliwi Yesu totu a fio lang a fio mai langa nga pa ia a sauro le kalisef va ele ia se singa ma ko fa amana mama le maling le wingol maliwi Yesu malonga totu e o foi sa ora ko ia pe o Paulo ka nga ku ia mera fa amana malama me fonga e wo kusi over the after fenga fo ku se Paulo so ko inga me fa penga fa mama la mai mengi wo fight ya ke va mai la ya Paulo wa lo sa ngele mai Jerusalem ya o fai Antioquia fai masenta o lo ya uma ya pe o inga mai o Calcia ya o Efeso fa solo fight o le mela o ke va foi ka uma fai ya Paulo ave me Jerusalem. Ya. Amen. O le santa la ya. O anan makolo. Kom fai ala e mama lama tangata i le principal nge o fakia vai. O le mena i Samoa. E le se mea fai vidam. O le mea fai le tu. Pe ia nga fai le tu i Jerusalem. Le afa kam fa ya Paulo e ave fa me fa un ko inga e ave fa ave e me alofa ma kaulanga alu study mengi wa kai me le ma ko o James le so Yesua e fa no ngo menga me ne wa ke le fa ka ko kele James le Yesu kwa sa loko sa kai le kalesia na kai le kalesia pe fa to ave esse ale kalesia ale ole fix full 80 ole ongo iva 80 kwa SL kalesia ma Jerusalem inga o ora le sios ka langa ngat ka ingo James ma awa ku le tua ya Roma kare pel malmat la ye fo intertonunga ma le history ole loku wala au so uma ele yesi singa o ki Jerusalem kai ninga so e fo bo fa ka sanga ka ngo ese wo isi ngu e ka opela o isi ya o Efeso ma paso solo ku apenga ya ole makoro ya tika o kwan makoro ale sa ya o ka o me fo ngai vai ko kele ma ko sui o fong o fa ko ole me ala
e lese mea fai vida mo le tua fai ya o lesi mea o faki ai o sa wel fa un o fo isa wel kai inga o le ro ya amen ya wa le ko ke mamala le wo nga fai le makfatsa e mea uma ai uskai ba fa me fo de se va nga fiska ko a mission nga fa e le fai compete ka ko mo le pix sa wa ai isi roku e vai wala ingi peix wa wo fai fe au pe bai la ko fare compete nga le peix la wo desse peix uma ngai la le mission na fe o ke kwa yo ma uma build peix e ke vai e uma ku lesi ai refuse amen make sense collapse base walk ki a ko ku ngai fa ya wa o ka mo bai ya wale ele manatu ya fai descaka o ya que muso fai mi samo wa o fa fo le ngok man mahakura o ko fe ko ngi me samo la o man la ko fatsa o ka ko loku o lua los fulu o ko ne le fa fo o ka ko loku loku isi loku yo o ka se la ko sa ya le la mo o samo ko lu ba ya so ngo fo samo o ki ki loku i winga o samo e pe we se fa mai o mea le worldwide o le kuku ma ma i o fa se de sa ra me wa yo ka ko nge va i ka fu le la o ka ko nge o mai nga ru i e pui le fa un fa fa i le o mai le worldwide fa ka fa ngua fa le le ko mai ata to e pe nge fike ka ko fa ha ia ka so mai wa fa lo va fai ora vai nga le pe ka fa ko fa ngi me yo ale foi a kurlama nga la fa ya pe o la nga le o fa ka ya se o so ke la nga se tu atu lo nga yo o le me ale tu fa lo mai ke in ora vai ele se me la e mo fon me le e fai ana o ka uranga boda la me fai ia e lo o le me nga fai le tu amen e ma nga ya la ka fa longo mai tanga ya ai wa ku role uri ma la ko mari po lu ngi va yas e pe ka se va yas aku lo ma o fa kai foi le tu o la u ngai mari uda ana mari lo si o so sa ke o ko pe mo ana de ka le si lu afi ma ke o la ke ku pe ya ale wo mai fa fo kai pe fa o le wa sa ngai fa ya ale o mari u ma o si ra ku ai nga ko va ku o fa yo mai se o ngai ka ni sa ku me nga ruenga ma ngai wa le ai wo nga fai le as fa le pa ku so me ni o ni se o mai fai da fai pese o mai ka ku yo sa un ya ko o ke ra un ai wo fai ka la nga o fa pe yo mai ka o ko mai ya vai fa pe nga ma ka ko wa ke wa fa lo fa ki ra fa wa ka ko yo ai magai e lo ra me que la foi la katsi pa ia mai pe que fai poipo aku e la que ko am fai poipo ma ya ai o me ia ro que fai koi o le me nga fai le tua e le se me que amo ai fu o que provinga ia que oi le wa uma fai le fa sa fi ku mi o bodina fa ko anga fai ia me mai me le tua la ko que mangui ai ko ai ngam ko fa o foi me o fai ai mai o que renga la con il lonu fatsa e le se me la sa we foi la le complet ya la e que vai e uma fa fatsa va ko o lunga pleche kan maka ma ka usanga va ko o fai me que coupe la o fai mi pleche ai sa la ko yo la ko lo o le me fai le tu o fa kai le o ko ya se pi ka ingole mission school kasi le me ma kai ia e fia pio la o ngai ia mai mission ngai so sangi roku ngai fa amen in order amen in order apostolo o va pese ko ai se apostolo la whatsapp so oi ora fai vai vom ora fa ora ainga ia ko sa vadi me lot ko mai foi connecti mai le lot ia le foi ko ki mai ia le pipi ia o le la sa mai samo
Ore kasi ngai me manga ia e fa makala pe vidam mai manga ia ke vai e ke no ia ile ia ole a ole tuan ngai me anga se me aska aka whatever ngo wa rese lau ka tsawa o ka ngo foi da fanga o ku de mena rango de me fa ia le tua va ngange ke o maku ku mai iska aka kai ile ka le sia ese se me ala ko ke venga ia ole o kan murmuri le fa ku ia biblico ia uska il kuspaia ya fili wala vanga kana ya wai fa fonga mai le la tatu te talo o le ase me ngai ke ma o ia ile nganga ku ele to ya pesa le la ngai kaunga isa me o ke fa pe o ye ke le ma mi ase me dai ngai alu le fi ai solo mai ka pe solo o ke fa ia ko nga benga e vala o ku le seringa e a so fa mangongi so vai amen o ke o la isi o nge e ora le pengefiki o mai da fa pes kasi e ka ke mga o ia they have this cutting edge creativity ka involve person worship esse a me la ku venga ye me a fa pe ke va ia ke pe ke maka kupa o me ia le nga pa ia sharp ai lo ai me sharp lo fa longo we're serving a God of creativity, God of beauty, God of glory. Kau kia me fai le atua manguio apela amo amen we're frustrated lo ai ia kumai runga le we fa no long mai put yourself in order, put your house in order, put your church in order. Ka kia le lok ma tofu nge kai inga le kalesia e ka kia le no mea e sau ale nga pa ia fai mea after ile matutua mo na upul nei fia after ile mo ni ke riso mal fata tianga o so ifuanga after lo wanga pa ia ma lo wa o mai ya vi ia o matutua ele ai kimiti ele ai se susama si vai fama moni me no tala no atwayo le DECAY and corruption se sa wa meanga fa mai o makiva fa le kongwa me ai ke ba ai foi nga lu mai te moni pa de uska i de tua me fa nga la inga fa ka lo so baringa ai ke ba ai po la me ke ui ai ke ba e tai recta o le nga pa i e fa singo le nga pa i me ke wai ale la tu lu mo le tua cha wa e ku lu mo le tua fai la tala i le tua ale pornge you're going to put your life in order, you're going to put your family in order, and promise God you're going to keep it, everything in your life in order. You are a priest in this house. Yeah, okay,
Ai e lo sau Yesu fa o sta langa o mai tatou me nga ka wen ka ko mai falo le tu. So sanga ta wan tali Yesu fa marim fa o lo sana yo sta langa you are a priest, okay? Ai ko i rumo le tu. Ai fa i le tu. Pakatia me o lo fa. Ai talo ia mai te oe le nganga le na ia ave ia pesa le. It's the spirit of excellence, spirit of creativity. E ke mama ai po le ale mere ke fasanga ia pe ke fasanga ko afa pe ke fasanga I maa po pe ke complain mai nei o la ko ainga ngai te ia alo mai alo mai I menei Ako mea moni nge yo la fionga le atua. Ta o whako e sinkana re kikire ke whanonongo. Au oi ke kam whai figure out pe whai le atua mea. Just give it to him. Kam sangalen ke ngai nga. Whai mako retreat ki ako. Ang ngofo me de sungari I desiku. O barako mai. O whake vai. Leu whai umawhanga o ke ngai. Awa o whai merka mai kiki mai Samoa. E re I mafau e ma whai le tu se la kan fa ke ru manga fa se roka e re whai a koe mau lampalo vai e ko nga wa la we fa sanga ngai o ro wa ma fau e re whai ngai whanga e re ma whai nga e tamau ai nga e re whai ngai poko e re whai o la o ko nga me vai ko vai aso alang ma ko e se mai ai fa na weli le pep o mera le ko fa ki joy. Don't try to figure out if it works or not. Trust the tool. Lalo situation pe ke fasanga mai wa kele o I kalaf. Pe ke fasanga mai am kwalo ngala ro wai. Lo fai pe pong. Lo fa na. Fai ala tala ile tu. La fiafi nei na fai ai fai Put your house in order. Put your life in order. Ato mai ai lo ai ngai tau malotu. From your family to the house of God. Ame de kwa kwela ngo ngai fai lo tal. Hello tam. Ai foi stasi nga ke ka Yesu ke riso fai marim fa. Pos ka fo yeri ma kwa serious ke alo loto le ri. Ni ke ma fa e mangui ai lo ai ngai le ri. Sau de fia finga sau fa mau lalo de tua fa ko ese de tua sa wa ai tan lo le tua ato o le lava le po e serve mai tua yo po de a foi pese e ke mga miel me put your house in order. Baba ai lo road le lotu. You must have a road as a priest. You have a road in the house of God. E re yo skau nga fai mai fa fo yo. Sa lo. Priority or the priest. You take care of the house of God. So why so me fai le tu. A foi pese fa nga sa te akono alles das me wa pena. Alu vai lo foi fiau por las me que foi. Yeah, okay. Mana ya tato fatai tai pel talo faltanga. Tato is just to ensure everyone, okay? Kau ki ane merengai. Tato asi lunga lo lim tau fatai tai mel talo nei. Yeah. Leo tele confirm lo leo mo in o ke por folestata taf aftaitama wa fetalai acha la fiafil nei sau yo numa malelot salmo fa maulalo ya joy for the disorderly life that I live. I ask for your forgiveness. This is my confession. That Jesus Christ is my Lord and Savior. I believe in my heart
God raised him from the dead. God raised him from the dead. Ascended to heaven. Ascended to heaven. You are at the right-hand side of the Father. You are at the right-hand side of the Father. And you have sent your Holy Spirit to me. And you have sent your Holy Spirit. I receive your Holy Spirit. I receive your Holy Spirit. I thank you for your Holy Spirit. I thank you for your Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Okay. Lela tuatu ya toe. Ela utala ile atua. Kofu uma tato mvala wina. Calling, gift. Uma predestined o ile atua. Longa winga uma fa pokalame yaya ume fai. Ikere isau lalu langin ngai ke fe alu wai solo. Pe ke alu ele ise me ke anga yai. Ta tia lelei au me alofa. You are unique. E kwa special for Yahweh. Au ke whakaikai for this tangata. Don't try to imitate anyone. Don't try to copy someone. And don't envy anyone. Amen. If apikoa, you are unique, your gifts and calling. Pauan me ngai kokoe o le whamaai. Le nganga le tuu I lungo pesaledi. Mai le tua wa umo whakum pesaledi lo wanganga. Faila oi le tua. A whaia kulolo talo. Po la waonga o lau pisingisi. Wa frustrated pisingisi pe le wek. Wa frustrated la waonga po fiu ka mo fai. Wa fail mai wa fail mai. Ai me kere kua I lumo le tua. E fai le tua le mfengo walu fa pea. Come fail ainga, come fail marriage. Fix it. Fix it. Sau le nganga o le tua e fai ai. Okay? Okay? Kano longo mai fai lolo tatu talo fa mole mo in mai. Na fai talo. God is going to open doors. Kano longo mai. Before I pray, God is going to open doors. He's going to bring people to your path to help you. Okay? So don't get frustrated. One phone call tomorrow can change the entire course of your life. You never know what God has done. Okay? Prepare it to a more. Don't get frustrated. If for the same for few come find law. Few come find law. See fear le to all men I give. Tu fakasi ko ke pa ai sa ole tu e fai. Put things in order. Okay, I'm going to pray now. We're going to pray for the spirit that was put on Bezalel. Okay, Father, in the name of Jesus, here are your people standing in your presence. I ask for the Holy Spirit, what you have put on Bezalel, the spirit of creativity, beauty, and excellence. I pray that you'll put it on your people now. Let that spirit to come upon on your people now. To open their understanding, wisdom, knowledge, and revelation, and boldness in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill them with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. I pray that you sharpen them. Fama aila to tautala, fama aila to vai, fama aila to ngalue. It is what for Yesu Kristo. It is what for Yesu Kristo. In the name of Jesus. Your body is the temple of God. The Holy Spirit is in you. Le tua wo tatalo. Beyana e fetalai perfecta to ivi mamango. Tangata will frustrate wale loa ponan me fai. And I prophesy success over your people now. In Jesus' name. I prophesy prosperity, the blessing of Abraham. I prophesy the spirit of creativity, excellence. They will do things with excellence, beauty, and holiness in the name of Jesus. Now receive it. It's yours. Now receive it. It's yours. You will see it in your family. You will see it in your church. You will see it in yourself.
In the name of Jesus, receive it. The Holy Spirit is upon you now. Thank you, Jesus. Lift your hands and thank Him. Lord, thank you. I've got what I'm here for. I receive from you. Hallelujah, Jesus. Yes, Ioane. Ya mafape na ona pese atu. Oli Ioane. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Oli Ioane. Oli Ioane. Oli amaribi. Ifama oli olona rofa tuno awasi. Oli amaribi. Ifama oli olona rofa tuno awasi sili. Papale ina ole mama male manale paia ole paia. Na ele madosi male potopule ao ole papale ina ole. Papale ina ole mama male manale paia ole paia. Na ele madosi male potopule ao ole papale. Watato la fia Ayona baruia, tanu ayonia, Yesu Mesia, epese ay Halleluiah. Watato la fia, ayona baruia, tanu ayonia, Yesu Mesia, epese ay Halleluiah. Apaleina ole mama, manale paia ole paia. Ele mandou se male posso pulea o etana. Papaleina ole mama, manole paia ole paia. Ele mandou se male posso pulea o etana. Yes,
sura wa moni. Ingata tope pese, ile alo fale sili siliese, ona olo la fina lalo, na yama yelana pele, pele, amanulo uneloto, o Yesu o yole ripoto, na te au mailo na mana, ina ita sauloto. Via via, Halleluiah, Hosanna, Maria, Ia fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, Yesu ole womoni, Ia fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, Yesu ole womoni, Ia fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, Yesu ole womoni, Yalai oyo, Ina kapale oyo, Ina tumona la lemi, Ia te oina lele, Ia fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, O Yesu ole womoni, Fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, O Yesu ole womoni, Fatu mawina, Oloma losi, Noana na malefa maori, Totino atu, Oli oli, O Yesu ole womoni, O Yesu ole womoni, O Yesu ole womoni. Father, we give you back all the glory, all the honor, and all the praise. Ia o tama, ma me tai nga pa ia na unga luenga mai alenefia. Manuia so mato tama na wala bailo fina ngalu. For ia to live inga ia to. We bless you, Jesus. And God's people will shout. See, my Lord, 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever.